3, 2, 1. Hajduk Dinamo 1-0. Pogodak je zabio Niko Sigor za velikih plus 7 nad Dinamom. Ljudi, evo ga, osmijeh je na mom licu, vjerujem da je na licu svake Hajdučice i svakog Hajdukovca. Ja bih vam samo rekao, evo, pišite svoje mišljenje odmah na početku, a ja ću u naše ime popet malo crnog. Ž. Ok, ajmo, krenimo redom. Lakše se diše, a? Upisali smo tu pobjedu koja je onako, koja nam je trebala. Imamo u međusobnom rezultatu sa Dinamom 2 pobjede. 2 puta po 1-0, izvrsno. Krenuli smo, prvo poluvreme, ajmo reći, ono bi pripalo nekakav blago samo Dinamo, realno bez neke prevelike, bez prevelikih prilika. Imali su jedan udarac onaj Hođe koji je bio opasan, ali to je bilo to. Po nekim statistikama 52% su imali loptu Dinamo, po drugim 55%, međutim, evo, ispalo na kraju to potpuno nebitno. Evo, možemo se samo vratiti. Dakle, u 14. minuti Bijuk je imao onaj jedan udarac, govorit ću samo sada naše prilike. U 14. minuti, ali to je otišlo čak u aut. Nakon njega 18. čini mi se imao Kalik, one škarice koje su isto tako bile bezopasne. Onda je nakon toga 29. Raketić podvalio dobro za Kalika, međutim nije Kalik dobro pogodio. Na kraju uspjela se nekako ona smiriti lopta, tako da to Zagorac lagano pokupio. I onda je 30. minuta nedosuđeni penal na Raketiću. To će vjerojatno se još sad izvrtiti, to ćemo vidjeti još poslije utakmice, analizu toga. Inače, utakmicu je sudio sudac Kolarić, koji je više u ovoj utakmici radio na štetu Hajduka. To ćemo još kasnije spomenuti, koje su tu bile još greške njegove. Nakon toga 30. minuta ništa se više značajno nije dogodilo, osim što je Baturina pobjegao Prpiću, pred kraj prvog poluvremena ne bi smio tako ga prolaziti, ali evo, dobro, više ovako jedna opaska, inače Prpić je bio izvrstan, osim, evo, tu je malo zaplivao. Nakon toga bilo je, dakle, poluvrijeme, Hrgović je zašao van, Melnjak je ušao unutra i drugo poluvrijeme puno bolji Hajduk. Već na početku vidjeli ste, Raketić je bio skoro pogođen ili pogođen u nogu od Bad Blue Boysa sa bakljom. To ćemo vidjeti što kažu naši stručnjaci po svim mogućim televizijama i podcastima. I onda se dogodilo onaj najljepši potez utakmice. Diallo je uspio po lijevoj strani ubaciti nekakvu loptu prema 16-tercu. Kalik je propustio, lopta došla do Baturine, a njemu znalački lukavo loptu iščeprkao, kroz noge mu je zarolao prema sebi. Niko Sigor zamahnuo i u same rašlje. 1-0 u 54. minuti, fantastičan. Bravo, Niko Sigor. 70. minuta, 60. minuti Livaja imao odličan udarac, Zagorac je branio i u 70. je trebao dobiti crveni karton igrač Dinama. Pogledat ću, odmah sad snimam poslije, jer je srušio, pogodio je Krovinovića koji je trebao krenuti 1-1. To se nije bilo ni faula, čini mi se. Baš me zanima šta će reći suci. Odnosno što će reći sudačka komisija. I tu sam zapisao jednu zanimljivost. U 78. minuti vidite onaj vic nogometni od Raketića kad se krenuo kopačku namještati. To su sad oni pravi nogometni šmekeri. Svaka čast Raketiću. U 81. minuti krenula bakljada od Bad Blue Boysa, hvala im puno, jer su taman prekinuli nekakav napad nekakvog Dinama. U 90. minuti prvo žuti karton, a onda i crveni karton za Roga. Meni je ovo izgledalo onako dosta nervozno, ali dojam je bio da se utakmica igrala i 120 minuta, pa i 150 minuta. Ne vjerujem da bi se išta tu dogodilo ozbiljnije od strane Dinama. Nisu nam realno ni nešto zaprijetili. U drugom poluvremenu
ništa previše. Ajmo još samo vidjeti ocjene naših igrača. Ivan Lučić 7-1, Šimon Hrgović 7, on je bio zamijenjen, Uremović 7-3, Prpić 7-1, Dijalo 7-4, Krovinović 6-9, Raketić 6-7, Sigur 7,5 i čovjek utakmice, Kalik 6,7, Bijuk 7, Bijuk je isto bio solidan, Marko Livaja dobio najslabiju ocjenu 6,3, ali nema veze, zato imaš Sigura. Od zamjena Meljak je dobio 6,8, ostali su svi dobili 6,4, 6,5, premalo su igrali. I sad bi samo pogledao još ono što je nama jako bitno. Sljedeća utakmica, idemo u Goricu. U Gorici nema Uremovića i Kalika. Evo, ništa, pišite dojam vaš i vidimo se. Pozdrav svima. Bye bye.